afifufro bia mo ya na omanfo dodo na no ena twere wo mani so ade hunu ya wo mo ehwe ni mo se afia yesimo no omo betimi aye na etimi aboa ama wo mo so bra no etimi ama ne muso na etimi etumpon na ne yebusa ne se sa new year resolution ya na omanfo etwere no so eho ewon fa so nipa dodo na etwere nsempii na wadi wo tiri mo dem se afina ye remo no but aye bi eso mani so ya wo mo pesitimi ebe mo edema wo mo enso be wi ase no obehwese ne niam beti achia na ede akofa ne ntino sabutaya na se trimpo ni nyina no entimi ema so a wo mo entimi enni so yie emfa ema wo mo ho ema mabrabo so entimi entumpon ade achi ade san ya nipa ko nanim no na adwen no so nsakwaye ebem eno nti adom kase ti go monten so na ye ne gana manfo bi twetwe nkomo na ye busa wo mo se new year resolution ne so eya na eho ewo mfaso mponi so eya so obi be waste the time no betena se na wo betro se mani so ade hunu ya me wo metrimpo ya mabo se afia yesimo ne betimi abemu amamie no so eno nie na eya na dodo na omutimi de so eno nti ho mpo ewo mfaso oh de mi hwia ni se mpanyam ngu so minya anu ametima ya bibia enu pe na winya God's anointing enu pe na minya oh enu de se mi kusu bompae inti ni me so be mami ya me kure 2014 2013 de em se me de nima bebrisi mani so se me pese me ye nanso ankoye kura emu ye defiti timbe traffic ya no pa ye ntohwe oh nima bedisi mani so bebri eja pese eja me so me komani mitimisi dan mavu dan yo musi mitimisi bi egba ababro papa nanso enoma ankoye sikasem na ye den otwe ma yetimbe tra ha the whole day ni asa to years to me ekovi